आज वर्ल्ड टुरिझम डे आणि ते वर्ल्ड टुरिझम डेचो विचार घेऊन आज समस्त गोंयकारांक आमी वर्ल्ड टुरिझम डेची परबी दिता, शुभेच्छा दिता. गोंय म्हणटा तें एक पर्यटन क्षेत्र विच इज वेल नोन एज अ वर्ल्ड मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशन and globally everybody celebrates today in terms of celebrating this as a World Tourism Day. Every year we have a theme and this year's theme is tourism and peace. And tourism and peace हो जेन्ना घेवन वता very clearly with the way we are talking about globally, whether it's a G20 or things which are going ahead. Tourism is one area which can foster peace and get many things together. Is something which has already been there and the transformations have been seen in the past. ताज्या खातीर tourism not only becomes a small word but becomes a very important word in everybody's life. सगळ्यांकूच ट्रॅवल करन दिसता आनी गोंया येवन दिसता. आनी गोंया आमी जेन्ना वर्ल्ड टुरिझम डे करता आज 27 तारखेक तेन्ना ऑल द स्टेक होल्डर्स आयदर हॅव बीन डुईंग इट समथींग ऑर द अदर बाय देमसेल्स अलॉंग विथ द डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम. वेर आवर डिरेक्टर सुनील पक्का, बाकीचे आमचे दिनेश, टीटीचे आकाश, बाकीचे सगळे आमचे रोटरी क्लबाचे बाब साळकार, बाब भोसले, तसेच बालचंद बाब हॅव बीन कोलॅबोरेटिवली डुईंग देअर पार्ट फॉर टुडे मॉर्निंग. आज सकाळी आमी हांगा आयल्या फॉर मॉर्निंग फॉर अ बोट क्रूज फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज. चिल्ड्रन फ्रॉम पिपल्स हायस्कूल, दिशा, तसेच आमचे लोक प्रतिष्ठानाचे भुरगीं आज आयिल्ले आसा, टिचर्स आयिल्ले आसा, सम पेरंट्स हॅव कम अलॉंग विथ द फॅकल्टी टू गिव देम ऑल्सो अ पार्ट टू एन्जॉय एंड सी हाव गोवा इज एंड ऑल्सो फील अ थिंग वेर पीपल नॉर्मली वूड कम एंड टुरिस्ट एंड फील. सो इन्क्लुजिविटी करता आसतना एक बरो विचार तांणी टीटीएची रोटरी क्लब ऑफ पणजीन हाडलो आनी वारंवार वार्षिक ते ऑर्गनायज करता. आनी दीस इज हाव वी नीड टू लूक एट टुरिझम. Department can be a facilitator. Department can be there to support every cause. Department cannot be there everywhere in terms of businesses or other things. And ताज्या खातीर आमी कोलॅबोरेटिवली इंडस्ट्री जावं एकेडमी घेवन तांकां घेवन बाकीचे एनजीओ घेवन वचप आनी सगळ्यां कडल्यान तो स्प्रेड वाडप, इन्क्रीज दॅट एंड अलाव एवरीबडी टू फ्लाय विथ द विंग्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आयच्या दिसाक टीटीएजी आनी रोटरी क्लब ऑफ पणजी परबी दिता. I congratulate them for having taken this wonderful initiative to give an opportunity for children, special children with disabilities, to come and have a feel of a boat cruise, which Akash Padgaonkar has been willingly moving ahead with. Last 3 दीस पयल्या फाटी वर्ल्ड टुरिझम डे गोंय सेलिब्रेट करता आसतना आमच्या डिपार्टमेंटान पयल्या दिसा अलॉंग विथ IHM, अलॉंग विथ TTAG एंड स्कॉल फूड जेवणाचे गोंयचो स्वाद हो कार्यक्रम ऑर्गनायज करून घेतलो. जातूंतल्यान गोंयची कलिनरी वेदर फ्रॉम इंडो पोर्चुगीज जावं बाकीच्यो सगळ्यो रायट फ्रॉम प्रोफेशनल्स टू घरगुती पीपल हॅड अ चान्स टू कॉम्पीट, पीपल हॅड अ चान्स टू प्रेझेंट एंड दॅट इज हाव वी कॅन स्टार्ट लुकिंग एट द कलिनरी एस्पेक्ट ऑफ इट. येता त्या वर्साक आमी तांचे इंडस्ट्री कडेन उलयले की लेट अस कोलॅबोरेट एंड डू 4 फेस्टिवल्स, फूड फेस्टिवल्स. आय मीन दीस टायप ऑफ थिंग विच इज डिफरंट in 2 in north, 2 in south. काल आमी युवा क्लबां कडेन इंटरेक्शन केलें आनी युवा क्लब जवळ जवळ 1001 युवा भुरगीं वेगळे वेगळे कॉलेजीसांतल्यान जे आसा, स्कुलांतल्यान जे आसा तांकां बरोबर हाडून मुख्यमंत्र्या बरोबर वी हॅव हॅड अ इंटरेक्शन एंड ऑल्सो पास्ड ऑन द मेसेज की दे कॅन बी द बेस्ट एम्बेसेडर्स. आवर डिरेक्टर हॅज ऑल्सो टेकन अ स्कीम वेर दे कॅन बी एम्बेसेडर्स. खूब जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी, जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज मेळना आनी आमचे 12वीचे भुरगे जे आसता ते वेगळे जॉब्स पळयतात. सो ताज्या खातीर सेंटराचो जर फॅसिलिटेटर प्रोग्राम आसलो, गायड प्रोग्राम आसलो, एप्लिकेशन्स खूब कमी आसता गोंयकारांची हाका. आमकां खूब मागणी आली इंडस्ट्री कडल्यान की ती ग्रॅज्युएशन लेवल जे आसा ते एज्युकेशनचे लेवल देवप म्हणून. सो 8वी घेवन परत फॅसिलिटेटर प्रोग्राम गोंयचो आमी ऑर्गनायज केल्लो आसा. एप्लिकेशन्स वील कम, वी वील ट्रेन देम एंड दे वील बी द पीपल हू वील प्रोमोट गोवा अगेन एज गोवन एम्बेसेडर्स. पयल्या फाटी आमी स्टेक होल्डर्सांक घेवन लायक वॉटर स्पोर्ट्स, रेस्टॉरंटवाले, वेलनेसांतले, शेक वाले हे सगळे लोकांक घेवन इंटरेक्टीव प्रोग्राम केलो एंड वी रेकॉग्नायज देम. सो लास्ट 4 days we have spent with the industry, with the academy at recognizing the services of everyone who has been a stakeholders and participating to and being the ambassadors for promoting tourism in Goa. आयच्या दिसाक वर्ल्ड टुरिझम डे एज वी टेक द थीम ऑफ टुरिझम एंड पीस. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट टू reposition ourselves. We are a preferred destination, but we are all taking efforts to talk about regenerative tourism, which has been the first in the country.
वी आर टॉकिंग अबाउट एकादश तीर्थ, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्क्लुझिविटी आणि तातूंतल्यानूच सगळ्या भागांनी म्हणजे आमी जशें इको टुरिजम, हिंदरलँड, वेलनेस, एडवेंचर, मायस, कलिनरी प्रमोट करता. वी से गोवा बियॉन्ड बीचीस. It is important that the stakeholders in every part of the Goa also earn out of it and contribute to the economy and also are able to earn out of this thing which we think of inclusivity. आयच्या दिसाक आनी एकदां ह्या अवसराचेर जे इन्क्लुझिविटी पीपल विथ डिसेबिलिटी जो भुरग्यांक आज कार्यक्रम ऑर्गनायज करून हांणी हाडला तांकां आनी शुभेच्छा येता. समस्त गोंयकारांक हांव अलॉंग विथ आवर चीफ मिनिस्टर गोंयच्या लोकांक वर्ल्ड टुरिजम डेची परबी दिता आनी मागीर 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.